бинандаҳои гиромӣ. برنامه تلویزیونی اخبار را از تلویزیون تاجیکستان منظور شما می‌نماییم. дар студия бо шумо ёр муҳаммад самадов و سفسان غیورزاده. дар партави дастуру ҳидоятҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар шаҳри хуҷанди вилояти суғд форуми тиҷорати сайёҳии тоҷикистону қирғизистон баргузор гардид. таъкид кардан ба маврид аст ки дар натиҷаи таваҷҷӯҳи пайвастаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар қатори соҳаҳои афзалиятноки мамлакат дар соҳаи сайёҳӣ низ ислоҳот амалӣ карда шуда рушди ин соҳа таъмин мегардад. дар анҷоми форуми тиҷорати сайёҳӣ байни ширкатҳои сайёҳӣ, ассотсиатсияҳо ва дигар субъектҳои сайёҳии хурдуҷониб 15 санади ҳамкорӣ ба имзо расонида шуд. гузориши Равзали Раҳмон ва Дилшод Юсуфӣ. ҳадаф аз баргузории нахустин бизнес форуми ширкатҳои сайёҳии тоҷикистону қирғизистон истифодаи самараноки таҷрибаи кишварҳои якдигар, муҳайё намудани шароит барои рушди соҳибкории тиҷорати сайёҳӣ, ташкили курсҳои кӯтоҳмуддати омӯзишӣ барои кормандони субъектҳои хоҷагидории соҳаи сайёҳӣ, тарабхонаҳо, меҳмонхонаҳо, осоишгоҳҳо, дарёфти роҳҳои муосири тарғибу ташвиқи имкониятҳои сайёҳии кишварҳои ҳамдигар тавассути воситаҳои имконпазири иттилоотӣ мебошад. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба масъалаи рушду тавсеаи бештари ҳамкории дуҷонибаи тоҷикистон ва қирғизистон дар заминаи дӯстию ҳамсоягии нек доир ба сафарҳои сайёҳӣ инчунин ҳалли масъалаҳои марбут ба онҳо таваҷҷӯҳи хоса зоҳир менамояд. дар тоҷикистон низоми мусоиди воридшавӣ ва будубоши сайёҳон амал карда ислоҳоти муҳим роҳандозӣ гардида истодааст. бо мақсади густариши ҳамкориҳо дар бахши сайёҳӣ ва ҷалби таваҷҷӯҳи сайёҳон ба ҷумҳурии тоҷикистон ҳамзамон муаррифии имкониятҳои сайёҳӣ ба шарикони худ аз ҷумҳурии қирғизистон ки ширкатҳои сайёҳӣ мебошанд ҳарду ҷониб ба ин ҳавасманд мебошанд. дар ҷумҳурии қирғизистон низ барои тавсея бахшидани сафарҳои сайёҳӣ ва ҳалли мушкилоти вобаста ба он, тавсеяи ҳамкориҳои ширкатҳои сайёҳӣ, ташкили хатсайрҳои муштараки сайёҳӣ чораҳо амалӣ мешаванд. Проведение очередного бизнес-форума. Бизнес-форуми нахустини сайёҳии Тоҷикистону Қирғизистон василаест баҳри ба сатҳу сифати навбардоштани ҳамкориҳои ассотсиатсияю ширкатҳои сайёҳии ҳарду давлат, дарёфти роҳу имкониятҳои амалӣ намудани барномаҳои рушди сайёҳӣ, ҳамкориҳо, кӯшишҳои муштарак баҳри ташкили хатсайрҳои сайёҳӣ. Бадин васила ҷалби бештари сайёҳон ба минтақа ба ҳарду кишвар аст ки ин ҳам муаррифии обу иқлиму манзараҳои биҳиштосои ба ҳам монанди Тоҷикистону Қирғизистон, рушди намудҳои гуногуни сайёҳӣ ки ба кишварҳои мо хос аст ва муҳокимаю таҳия намудани ҳамаи самтҳои ҳамкорӣ дар рушди сайёҳӣ мебошад. ман боварӣ дорам ки бизнес форуми имрӯза барои рушди ояндаи сайёҳии ҳарду кишвар мусоидат мекунад. имрӯз ҳамкориҳои байни ширкатҳои сайёҳии Тоҷикистону Қирғизистон дар сатҳи зарурӣ бароҳмонда хатсайрҳои минтақавӣ амалӣ шуда истодааст. ин омил имконият медиҳад ки сайёҳон зимни сайёҳати худ якбора аз се кишвар Тоҷикистон, Қирғизистон ва Ӯзбекистон дидан намоянд. дар бизнес форум вобаста ба пешбурди фаъолияти соҳибкории сайёҳӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи қонунҳои амалкунандаи ҷумҳурии Тоҷикистон, дастгириҳои давлатӣ, имтиёзҳои пешбинӣ намудаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷалби сармоя баҳри рушди инфрасохтори соҳаи сайёҳӣ, омодасозии кадрҳо аз ҷониби намояндагони масъули кумитаи рушди сайёҳӣ ва кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон маълумот манзур карда шуд. ин гуна ҳамкориҳо барои ҳарду ҷониб манфиатовар аст. шартномаҳое ки имрӯз баста шуданд боз ҳам ҳамкориҳоро мустаҳкамтар мекунад. татбиқи санадҳои мазкур ва тавсеяи ҳамкориҳо, рушди муносибатҳо, баландбардоштани сатҳу сифати хизматрасонӣ барои сайёҳон барои ҳарду давлат мусоидат хоҳад намуд. امروز با تشبوس مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه در بنای مؤسسه دولتی دوشنبه پلازا در دایره 300 روزی اصلاحات اوید به دستگیری صاحبکاری و بهتر نمودن فضای سرمایه‌گذاری در سال 2019 کنفرانسیای مشورتی نظریوی در موضوع رشد صاحبکاری و فضای سرمایه‌گذاری دایر گردید. حکومت تاجیکستان انکشاف بخش خصوصی صاحبکاری و سرمایه‌گذاری را در استراتژی ملی رشد برای دوره تا سال 2030 همچون واسطه اساسی تامین نمودن هدف‌های ملی معین کرد. است. از سال 2018 مرحله سوم تطبیق برنامه دستگیری دولتی صاحبکاری آغاز گردید که در سمت دستگیری دولتی فعالیت سوبیکت‌های صاحبکاری یکی از سندهای اساسی به حساب می رود. حکومت مملکت من بعد نیز دایر به تحکیم بخشیدن شریکی دولت و بخش خصوصی، توسعه مالکیت خصوصی، دستگیری همه‌جانبه صاحبکاران و بلند برداشتن موقع صاحبکاری همه تدبیرهای ضروری را عملی می گرداند. گزارش خبرنگاران ما در همین موضوع.
дар кори конференсия масъулин ва намояндагони вазорату идора сохтор ва ниҳодҳои дастгоҳи раиси шаҳр ва мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе соҳибкорону тоҷирон коршиносону мутахассисон ва дигар сохторҳои ҷумҳуриявию шаҳрӣ иштирок намуданд. ҳадаф аз баргузор намудани конференсияи мазкур дастгирии ҳамаҷониба ва рушди соҳибкорӣ ва дар ин замина беҳтар намудани фазо ва ҷалби сармоягузорӣ дар шаҳри душанбе мебошад. дар оғоз паёми шодбошии раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ ба иштирокчиёни конференсия ироа карда шуд. тавре гуфта шуд ҷумҳурии тоҷикистон ба шарофати талошу сиёсати пайгирона ва заковати хиратмандонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар рушди соҳибкорӣ ва ҷалби сармоягузорӣ қадамҳои устувор мегузорад. мақсади ин чорабинӣ бори дигар имконият имтиёз ба он ҳадафу мақсадҳое ки мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе дар рушди соҳибкорӣ дорад бори дигар муаррифӣ намудан аст. ҳамзамон соҳибкорон метавонанд дар навбати худ вобаста ба мушкилотҳо вобаста ба оне ки баҳри пешравии кори онҳо саҳм мегузорад яъне таклифи пешниҳодҳои худро ба саҳми мақомот бирасонанд ва дар навбати худ ҷавоби аниқ ва вобаста ба оне ки агар дар ҳақиқат санадҳои меъёрии дохилӣ ки ҳолати тавсиявӣ доранд ва имрӯз ҳатмӣ дониста мешаванд барои бекоршавӣ ба кумитаҳо идораҳо махсус мактуби расмӣ карда мешавад аз ҷониби мақомот. рушди соҳибкорӣ ва мусоидати ҳамаҷониба ба фаъолияти он вазифаи аввалиндараҷаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе ба шумор меравад. зеро соҳибкории хурду миёна хусусан соҳибкории истеҳсолӣ яке аз омилҳои муҳими баланд бардоштани сатҳу сифати зиндагии мардуми кишвар ва заминаи боэътимоди таъмини рушди босуботи иқтисодиёти миллӣ афзун намудани миёнаҳол ва ҳалли масъалаҳои иқтисодиву иҷтимоӣ мебошад. таъкид гардид ки дар шаҳри душанбе 11 лоиҳаи давлатии сармоягузорӣ бо арзиши 548,2 миллион доллари Штатҳои Муттаҳидаи Америка амалӣ шуда истодааст ки аз аввали татбиқ то ин ҷониб 358,5 миллион доллари Штатҳои Муттаҳидаи Америкаро ташкил дод ки аз он сармоягузории хориҷӣ қариб 94 миллион долларро ташкил дод. дар нимсораи аввали соли ҷорӣ дар ҳудуди шаҳри душанбе 32 корхонаю ташкилот бо сармояи хориҷӣ фаъолият намуда ба иқтисодиёти шаҳр тақрибан 94 миллион доллари Штатҳои Муттаҳидаи Америка ворид намуданд. тибқи маълумоти бонки миллии тоҷикистон соли ҷорӣ ба соҳибкорони шаҳри душанбе аз ҷониби бонкҳои кишвар ва ташкилотҳои қарздиҳӣ 1 миллиарду 526 миллиону 443 ҳазор сомонӣ қарз дода шудааст ки ин нишон дод 25% ҳаҷми умумии қарзҳои дар миқёси ҷумҳурии ҷудошударо ташкил мекунад. дар асоси маълумоти феҳристи ягонаи давлатӣ дар 9 моҳи соли охир дар пойтахт шумораи умумии субъектҳои хоҷагидор ба 42210 адад расидааст. аҳлиддин нурло, меҳрӯзи ҷумъа барои барномаи ахбор. фароҳамсозии имконоти зарурӣ омили пешрафти соҳаи варзиш дар тоҷикистони соҳибистиқлол. дар заминаи сиёсати муваффақонаву бобарори асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва ташаббусҳои роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе барои ба варзиш машғул гардидани сокинони пойтахти мамлакат шароиту имконияти мусоид фароҳам оварда шуда то имрӯз даҳҳо майдончаҳои варзишию бозии кӯдакона сохта мавриди истифода қарор дода шудааст. Самандар Искандарзода мавзӯъро шарҳ медиҳад. дар доираи тадбирҳои ободонию бунёдкорӣ дар пойтахти мамлакат шаҳри душанбе дар соли 2018 111 майдончаи варзишӣ ва бозии кӯдакона бо тарҳи муосир ва ҷавобгӯ ба талаботи замон сохта мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. аз ин шумора 46 адад дар ноҳияи Сино, 35 адад дар ноҳияи Фирдавсӣ, 18 адад дар ноҳияи Исмоилӣ Сомонӣ ва 17 ададаш дар ноҳияи Шоҳмансур ҷойгир мебошад. мувофиқи нақшаи тарҳрезишуда дар соли 2019 бошад дар шаҳри Душанбе 60 майдончаи варзишӣ ва бозии кӯдакона сохта ба истифода дода хоҳад шуд. дар солҳои охир иқдомҳои созандаи роҳбарияти шаҳри Душанбе дар соҳаи варзиш ва фароғату истироҳати сокинон бесобиқа арзёбӣ мегардад. ҳамаи иншооти варзишие ки феълан дар маҳаллаҳои аҳолинишини пойтахт бунёд шудаанд дорои шароиту имкониятҳои муосир ва мутобиқ ба талаботи замон мебошад. иншооти варзишӣ имкон фароҳам месозад ки ҷавонону насли наврас дар баробари фароғат ҳамчунин мусобиқаҳои гуногунро баргузор намоянду бо ин васила аз беҳудагардию ҳар гуна корҳои ношоям дур шаванд.
дар доираи идома доштани тадбирҳои ободонӣ бахшида ба эълон гардидани солҳои 2019-2021 солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ва ҷиҳати дар сатҳи баланд таҷлил намудани ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар дигар шаҳрноҳияҳои мамлакат низ ба сохтмони иншооти гуногуни варзишӣ марроғ зоҳир карда шуда тадбирҳои нишонрас амалӣ гардонида мешавад. дастоварди футболбозони тоҷик собитгари фароҳам будани имкониятҳои созгор барои ба варзиш машғул гардидан дар ҷумҳурии Тоҷикистон аст. дар бозии ниҳоии марҳилаи интихобии чемпионати Осиё 2020 байни дастаҳои футболи мунтахаби ҷавонони то 19-солаи Тоҷикистон ва Сурия футболбозони тоҷик пирӯзӣ ба даст оварда дастаи мунтахаби ҷавонони Сурияро бо ҳисоби 1-0 мағлуб намуданд. дастаи мунтахаби ҷавонони Тоҷикистон дар гурӯҳи С 3 ғалаба ба даст оварда ба марҳилаи финалӣ роҳхат гирифт. имрӯз варзишгарони тоҷик бо маҳорату касбияти сатҳи баланди футболбозӣ Тоҷикистонро дар сайёра муаррифӣ мекунанд. заминаи воқеии рушди футболи тоҷикро дар солҳои охир татбиқи барномаҳои давлатии рушди футбол барои солҳои 2012-2016 ва 2017-2021 ва ташаббусҳои созандаи роҳбарияти Федератсияи футболи ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ фароҳам овард. пешрафт ва рушди ҳамаи соҳаҳо дар қаламрави мамлакат самараи неки сиёсати муваффақонаву бо барори асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон буда Тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ ҳамчун кишвари соҳиб истиқлолу ташаббускор ва муваффақ шинохта шудааст. барои дар сатҳи зарурӣ омодагӣ гирифтан ба фасли зимистони солҳои 2019-2020 дар ноҳияи рӯдакӣ масъулони ташкилоту муассисаҳо тадбирҳои саривақтиро амалӣ менамоянд. таъмиру навсозии истгоҳҳои барқӣ ва иваз кардани хатҳои интиқоли барқ ва симчӯбҳо аз тадбирҳои муҳиму саривақтӣ мебошанд ки кормандони шабакаҳои барқи ноҳияи рӯдакӣ анҷом доданд. гузориши хабарнигароним. дар шабакаҳои барқии ноҳияи рӯдакӣ аз 34 зеристгоҳи барқӣ ки дорои 2200 трансформатор мебошанд ба зиёда аз 89 000 хоҷагӣ дар ноҳияи рӯдакӣ қувваи барқ таъмин карда мешавад. барои омода кардани иншооти мавҷуда ба давраи тирамоҳу зимистон масъулони шабакаҳои барқии ноҳияи рӯдакӣ корҳои таъмиру навсозиро анҷом доданд. то имрӯз аз тарафи шабака корҳои иваз намудани трансформатор, 246 ҷудокунакҳои барқӣ, иваз намудани ноқилҳои пулодин ба ноқилҳои алюминӣ, иваз намудани симчӯбҳои фарсудии чӯбин ба симчӯбҳои бо зерпояи оҳану бетонӣ иваз карда шудааст. ҳамзамон дар баъзе маҳаллаҳо кашидани хатҳои барқ сурат гирифта мутахассисон кӯшиш ба харҷ медиҳанд ки то давраи зимистон дастгоҳу таҷҳизоти барқиро пурра омода намоянд. 1 тонна равғани трансформаторӣ мо аз шабакаҳои барқии марказ дастрас намудем мувофиқи нақшаву чорабинӣ ва ба трансформаторое ки дар вақти муоинаи техникӣ маълум карда шуд ки сатҳи равғаншон кам аст, паст аст, мо дар онҳо равған илова кардем ки ин банди нақша ҳам 100% иҷро гардид. барои кам кардани талафоти барқ дар ноҳияи рӯдакӣ тадбирҳои муҳим амалӣ карда шуда шумораи зиёди аҳолӣ бо ҳисобкунакҳои электронии кортӣ таъмин гардиданд. насби ҳисобкунакҳои электронии ҳушманд дар 1350 трансформатор насб карда шудааст ки фаъолияти кормандони шабакаҳои барқро осон намуда аҳолии саривақт ҳаққи истифодаи қувваи барқро пардохт менамоянд. дар ӯ минтақаҳое ки мо насби ҳисобкунакҳои барқии интеллектуалиро ба роҳ мондаему тамом кардем, талафоти нерӯи барқ ҳам кам шид, ҷамъоварии маблағ зиёд гардидааст ва дар баробари сар задани садамаҳо ҳам кам шудааст, ҳатто ба чашм намерасад. сокинон низ дар истифодаи сарфакоронаву оқилонии қувваи барқ масъулиятшиносӣ зоҳир карда бештар дастгоҳҳои камасрафи барқиро харидорӣ мекунанд. анҷоми саривақтии корҳои профилактикӣ дар зеристгоҳи барқӣ ва иваз кардани таҷҳизоти он имкон фароҳам хоҳад овард ки таъминоти барқ дар фасли зимистон ба аҳолӣ дар сатҳи зарурӣ ба роҳ монда шавад. тавре масъулини мақомоти иҷроии ҳукуми давлатии ноҳияи рӯдакӣ иттилоъ доданд дар муассисаҳои таълимӣ ва соҳаи тандурустии ноҳия низ барои гузарондани мавсими тирамоҳу зимистон захираи ангишт ва дигар намуди сӯзишворӣ пурра ба анҷом расонида шуд. чунин корҳои омодагӣ ба давраи тирамоҳу зимистони солҳои 2019-2020 дар дигар муассисаҳо ва идораи ҳудуди ноҳияи рӯдакӣ идома дорад. бобокалон аминзода, убайдуллаи сайвалӣ, ахбор. бо мақсади ошкор намудани қоидавайронкунии дағали ҳаракат дар роҳ аз ҷумла бе иҷозаи сиёҳшиша ва бо рақамҳои қайди давлатии бегона рондани воситаҳои нақлиёт аз ҷониби кормандони шӯъбаи бозрасии давлатии автомобилии раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе дар якҷоягӣ бо кормандони фаврии милитсияи пойтахт чорабинӣ мақсаднок гузаронида шуд. дар натиҷаи гузарондани чорабинӣ 9 ҳолати беиҷозатномаи сиёҳшиша, 3 ҳолати бо рақамҳои қайди давлатии бегона, дар умум 95 ҳолати қоидавайронкунии
ҳои дағалиро ошкор ва пешгирӣ карда шуд. гузориши хабарнигорони мо. риояи талаботи қоидаҳои ҳаракат дар роҳ ва одобу рафтори шаҳрнишинӣ ҳангоми истифодабарии воситаи нақлиёт яке аз ҷузъҳои фарҳанги шаҳрдорӣ ба ҳисоб рафта, муаррификунандаи маданияти ҳар миллату халқият ба ҳисоб меравад. дар доираи талаботи қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 29 июни соли 2017 таҳти рақами 323 ҷиҳати пешгирӣ намудани ҳолатҳои идоракунии воситаи нақлиёт бо пардаҳои паҳлӯӣ ва як лухти оқиб ва махсусан оинаи пешрӯи воситаҳои нақлиёт ки дар сохти воситаи нақлиёт аз тарафи корхонаи истеҳсолкунанда пешбинӣ нагардидааст, бо шишаҳои сиёҳу хира ки нургузаронияшон ба меъёрҳои стандартии давлатӣ мутобиқат намекунанд ва иҷозати махсуси ваколатдори давлатиро надоранд, аз ҷониби кормандони шуъбаи бозрасии давлатии автомобилии раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе дар якҷоягӣ бо кормандони масъули фаврии милитсияи пойтахт чорабинии мақсаднок гузаронида шуд. дар давраи баргузории чорабинӣ дар маҷмӯъ 95 қоидаи дағали ҳаракат дар роҳ, аз ин 9 ҳолати беиҷозатномаи сиёҳшиша, 1 ҳолати бешаҳодатномаи ронандагӣ, 3 ҳолати бо рақамҳои қайди давлатии бегона, 1 ҳолати итоат накардан ба кормандони милитсия ва дигар қоидавайронкуниҳои ҳаракат дар роҳ ба қайд гирифта шуд. аз ҷумла ронандаи автомашинаи тамғаи Lexus 460 рақамҳои қайди давлатияш 1361 NA01 таҳти идораи ронанда Ҷалолов Худойдод, истиқоматкунандаи шаҳри Душанбе, кӯчаи Бухоро 32, ҳуҷраи 34 бе иҷозатномаи сиёҳшиша. ронандаи автомашинаи тамғаи Мерседес бо рақамҳои қайди давлатии бегона таҳти идораи ронанда Турди Алиев Шаҳбоз, истиқоматкунандаи шаҳри Душанбе, кӯчаи Гагарин 24, ҳуҷраи 34. ронандаи автомашинаи тамғаи Мерседес бо рақамҳои қайди давлатии бегона таҳти идораи ронанда Зайниддинов Муҳиддин Бахтиёрович, соли таваллудаш 1994, истиқоматкунандаи шаҳри Душанбе, кӯчаи Алберунӣ. ронандаи автомашинаи тамғаи Land Cruiser рақамҳои қайди давлатияш 2323-01 таҳти идораи ронанда Ташрифов Шарофиддин Шарифович, истиқоматкунандаи шаҳри Душанбе, кӯчаи Айни, бинои 19, хонаи 12 бе иҷозатномаи сиёҳшиша. воситаҳои нақлиёт то бартараф намудани камбудиҳои ҷойдошта дар майдончаҳои ҷаримавии шуъбаи бозрасии давлатии автомобилии раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе боздошт гардида, нисбаташон протоколҳои маъмурӣ тартиб дода шуда барои баррасӣ ба мақомоти дахлдор ирсол гардиданд. бо ҳамин мақсад ҷиҳати нигоҳ доштани дастовардҳои бузурги шаҳрдорӣ, баландбардоштани одоби шаҳрнишинӣ, риояи ҳатмии қоидаҳои ҳаракат дар роҳ, роҳбарияти раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе аз ронандагони воситаҳои нақлиёт хоҳиш менамояд ки ҳангоми иштирок дар раванди ҳаракат дар роҳ талаботи қонунҳои амалкунандаи ҷумҳурии Тоҷикистон ва қоидаҳои ҳаракат дар роҳро ба пуррагӣ иҷро намоянд. чорабиниҳои мақсаднок мунтазам дар кӯчаву хиёбонҳои пойтахт идома дода мешавад. татбиқи босамари қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати беҳтар гардидани маърифат ва ба роҳи дуруст ҳидоят намудану ба омӯзиши илмҳои замонавӣ ҷалб намудани наврасон заминаи асосӣ гузошта, имкон фароҳам овард ки дар мадди аввал сатҳи таълиму тарбия баланд гардида, ҳамкории волидайн бо муассисаҳои таълимӣ таҳким ёбад. аммо мутаассифона имрӯз аз чӣ сабаб бошад ки бархе аз ҷавонон одоби муоширатро риоя накарда дар ҷойҳои ҷамъиятӣ бо суханҳои қабеҳ бо ҳамдигар ҳарф зада ба дағалгуфторӣ роҳ медиҳанд. гузориши Хуршедаи Наҷмиддин. бунёди ҷомеаи солим пеш аз ҳама аз оилаи солим вобаста аст. маҳз ҳамкории се ниҳод мактаб, ҷомеа ва оила муҳити созгорро барои тарбияи дурусти наврасон фароҳам оварда, дар ин замина насли ояндасоз ба воя хоҳад расид. бо назардошти ин масъала дар мамлакат қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд ба тасвиб расида, таи чанд сол аст ки мавриди амал қарор дорад. масъулияти падару модарро барои таълиму тарбияи фарзанд қонуни амалкунанда ба таври мушаххас пешбинӣ кардааст ки ҳадаф аз он ҷалби ҳарчи бештари наврасон ба донишандозӣ ва дурӣ аз ҳар гуна амали ношоиста мебошад. махсусан солҳои охир фарҳанги муоширати қисме аз наврасону ҷавонон коҳиш ёфта, аз ҷумла дар ҷойҳои ҷамъиятӣ, боғу гулгаштҳо, нақлиёти мусофиркаш, гуфтори қабеҳу дағал ба гӯш мерасад ки ин амали нораво аз доираи фарҳанг ва расму оини миллӣ берун мебошад. баъзан мо мушоҳида мекунем ки одобу ахлоқи ҷавонони мо, хоса муоширати онҳо бо атрофиён як андоза коста гардидааст. вақте ки дохили нақлиёт медароед,
جوانان ما با آواز بلند صحبت میکنند. بعضا مجبور میشویم با آنها ایراد گیریم که آنها در داخل نقلیات تنها نیستند. یا یک حالت بسیار اظهار نگرانی کننده آن است که جوانان ما در کرسی ها می نشینند و کلانسالان در نزد آنها راست می ایستند. بارها شده است که من جوان دختران و جوان پسران را از جای برخیزانده کلانها را به جای آنها نشاندم و هرچند این باعث ناراضگی آنها می شود، اما گمان می کنم که این یک وسیله است که جوانان ما در سر آن اندیشه کنند که مناسبت با اطرافیان، خاصه احترام کلانان باید چگونه باشد. تاکید کردن با مورد است که پاک و بی‌آلایش نگاه داشتن زبان دولتی و زبان معاشرت یکی از مهمترین وظیفه هر یک انسان خودآگاه خودشناس به حساب می رود. در این زمینه پدر و مادران، آموزگاران و دیگر شخصان مسئول باید بین نورسان و جوانان کارهای تربیوی و معرفتی را بیش از پیش پرزور نموده مدنیت بلند آداب تاجیکی را حفظ نمایند. تاکید گردید در ملاقات پیشوای ملت در روز زبان. همچنین به خاطر هرچی بیشتر گسترش پیدا کردن آداب و اخلاق حمیده و رعایت فرهنگ و عنعنه‌های نیک ملی در بین نورسان و جوانان هر یک انسان نیز میباید کارهای تربیوی و تشویقاتی را در این سمت پرزور نمایند. ما آموزگاران باید برای پیشرفت زبان مادری خود کوشش و زحمت زیاد نماییم تا نسل نورس برای آینده ملت، آینده این دولت سهمگذار باشد. از همین خاطر جوانان را میبینیم که با زبان مادری خود دشنام‌های گوناگون می‌دهد. از همین خاطر ما کوشش میکنیم که جوانان را به وطن دوستی، انسان پروری، بشر دوستی تربیت نماییم. تاکید کردن ضرور است که برابر مورد عمل قرار گرفتن قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند هر یک انسان خودآگاه و خودشناس به خصوص پدر و مادر در تطبیق با ثمر آن بواسطه سهم میگیرد تا اینکه آنها داننده علم و تکنیک زمانوی، مدنیت و فرهنگ عنعنه‌های ملی و جهانی باشند، توانند که فرهنگ و مدنیت عبرت بخش ملت تمدن آفر تاجیک را در عرصه جهانی معرفی نمایند. اصلا تربیه که در خانه آغاز می گردد، فرهنگ سخنرانی، فرهنگ و مدنیت رو همه طرفه پدر و مادر باید تربیت دهد، تشکل دهد. در مکتب ها این رویه ها رو آموزگاران تشکل می دهند. مسئولیت پدر و مادر در تربیت فرزند موجود است. پدر و مادران، والدان، اینچنین ما آموزگاران را وظیفه‌دار می دارد که نسبت تربیت فرهنگی، تربیت همه جهته نسل نورس امروزه دقت جدی جدا نماییم. امکانیت های فراهم آورده دانش اندوزی در مؤسسه های میانه تعلیمی برای نسل نورس طول سالهای آخر بی سابقه بوده، مسئولیت آموزگاران را برای تربیت شخصانی برکمال جامعه بیشتر می نماید. مقررات قانونی جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند کار آموزگاران را در راه اجرای رسالت اصلی به مراتب آسان نمود. مقصد اساسی تربیت همه‌جانبه و انکشاف دادن معرفت و مدنیت طالب علمان این ثمرناک استفاده بردن ایام نورسی و جوانی آنهاست. قانون مذکور آینده نیز برای تربیت وطن دوستی و خویشتن شناسی و فرهنگ بلند نسل جوان در همه سمت مساعدت خواهد نمود. خورشید نجمیدین، مهروز جمعه، عبیدالله سیدولی، دوشنبه اخبار. خدمت به وطن، تحکیم استقلالیت و اقتدار مدافعوی آن وظیفه هر یک شهروند بوده. خدمت در صف قواهای مسلح برای جوانان مکتب مردانگی است. جوانان سن دعوتی ناحیه نورآباد با درک ماهیت و مفهوم‌های وطن، دولت، مقدسات ملی، آموزش دلیری و شجاعت و صداقت به طور اختیاری به کمیسیون‌های حربی حاضر شدند. گزارش خبرنگاران ما. تربیه حربی وطن دوستی یکی از راه‌های آماده کردن جوانان برای خدمت در صف ارتش ملی به شمار رفته. در این جهت همکاری مکتب و عائله، جوانان و زنان و دیگر نهادهای دخلدار می‌تواند نقش ارزنده خود را گذارند. محض درست به راه ماندن کارهای تشویقاتی ترغیباتی بین جوانان باعث آن شد که ده‌ها نفر اختیاران جماعت دهات سفید چشمه ناحیه نورآباد برای خدمت عسکری در صف جزو تام‌های قواهای مسلح کشورمان آمادگی می‌گیرند. مقصد مردم ده، مردم وطن دوست و مردم سربلند جماعت دهات سفید چشمه سابق سمسالق این معرکه این جمعان را با خاطر آن کردند که جوانانی که اختیاراً به راه خدمت و صف قوای مسلح جمهوری تاجیکستان آمدند و گسیل نمایند با تنتنه.
ватанро дӯст доштан хизмати модарватанро адо кардан барои ҷавонони ҷамоати деҳоти сафедчашма шарафу ифтихор мебошад. ман сокини ҷамоати сафедчашма ба хоҳиши худам ба хизмати халқу ватан тайёрам. дар сани бинои муассисаи таълимии деҳа ба ифтихори рӯзи даъватшаванда ҷамъомади бошукӯҳе баргузор гардид. дар ин чорабинӣ намояндагони мақомоти маҳаллии ҳифзи ҳуқуқ, ҷавонону занон ва волидон ширкат доштанд. баромадкунандагон дар ин чорабинӣ изҳор доштанд ки ҳифзи марзубуми тоҷикистони азиз вазифаи ҷонии ҳар як шаҳрванди кишварамон ба шумор рафта, ин мактаби ҷасорату мардонагиро ҷавонон бо сари баланд адо менамоянд. сипас ҷамъомати гусели навазкарон дар шаҳраки дарбанди ноҳияи нуробод бо иштироки намояндагони мақомоти маҳаллӣ, падару модарон ва навазкарон баргузор гардид. дар ин рӯз аз номи мақомоти маҳаллӣ барои саҳмгузорӣ дар тарбияи ҳарбӣ ватандӯстӣ ва тарбияи ҷавонон ифтихорнома низ супорида шуд. идигули маҳмуд, додарҷони мирзозода барои барномаи ахбор аз ноҳияи нуробод. дар ҷаҳони муосир фарбеҳӣ дар аксар давлатҳо ба бемории рақами 1 табдил ёфта, он ҳамчун масъалаи глобалии нигаронкунанда боқӣ мондааст. кадом сабаб ва омилҳо боис мегарданд ки одамон ба бемории фарбеҳӣ дучор мегарданд? истеъмоли нодуруст ва ё аз меъёр зиёди хӯрок ва ё камҳаракатӣ? тибқи омори расмӣ то ба имрӯз дар вилояти хатлон беморони гирифтори фарбеҳие ки ба муассисаҳои тиббӣ муроҷиат карданд беш аз 200 нафар мебошад. гузориши худоидоди раҷаб ва искандари саид. истеъмоли нодурусти ғизо, нӯшидани обҳои газноки ташнашикан, қаннодӣ, хӯрокҳои тезтайёри хамирӣ ва камҳаракатӣ инсонро фарбеҳ менамояду ба саломатӣ хатари бузург дорад, иброз менамоянд мутахассисони соҳаи тиб. тибқи таҳлилу баррасии олимону мутахассисони соҳаи тандурустӣ, дар одамони фарбеҳ одатан иллатҳои гуногуни сутунмӯра ва банду боғумҳо, хусусан банду боғумҳои пой ба вуҷуд меояд. сабаб дар он аст ки пойҳо ҳамчун узви фаъоли ҳаракат тамоми вазнини ҷисмро мебардоранд. бинобар ин дар натиҷаи рӯзи дароз ба пойҳо таъсир расонидани вазни зиёд, хусусан агар одам бисёр фарбеҳ бошад, такпояҳои пой хурда ва иллатӣ мешаванд. дар канори бандҳо остеофити устуғон ба вуҷуд меояд ки ба бофтаҳои атроф таъсири номусоид расонида боиси ташаккул ёфтани буғумдард мешаванд. ғайр аз ин тадриҷан меҳвари устухонҳои пой низ каҷ мешаванд. бемории фарбегӣ ба дигар бемориҳо бурда мерасонад ва хавфи дигар бемориҳоро зиёд мекунад. ҳамин проблемаи асосии мо ҳамин аст. ҳангоме ки бемор ба бемории фарбегӣ дучор шуд, вай чанд баробар хавфи ба бемории фишорбаландии шароянӣ, ба бемории диабети қанд, ба ҳар хел бемориҳои дигар бурда расонданаш зиёд ва базиёд мешавад. таҳлилҳои мутахассисон вобаста ба шумораи беморшавии умумӣ ва аввалияи аҳолӣ вобаста ба фарбеҳӣ дар соли 2018 дар вилояти хатлон 202 нафар ба ин беморӣ гирифтор шуданд ки ин нишон дод аз ҳисоби 100 000 нафар аҳолӣ 6.2%-ро дар бар гирифта, нисбати солҳои пешин тамоюли зиёдшавӣ дорад. агар муқоиса кунем нисбати солҳои аввал беморие ки он шахсоне ки аз пурхӯрӣ ёки истифодаи нодурусти таом ба ин беморӣ гирифтор шуданд, нисбати солҳои пешин зиёдтар шуданд дар вилоят. лекин худи он бемориҳое ки аз ҳисоби бемории эндокринологӣ ҳамчун фарбегӣ ба назар мерасад, онҳо куллан шумораашон зиёд тағйир ёфтагӣ нест. дар урфият мегӯянд ки солимии ҳар шахс аз худи ӯ вобаста аст. ба ин хотир бояд ҳар як нафар нисбат ба солимии худ бетафовут набуда, бо тавсияи табибон риояи реҷаи хӯрокхӯрӣ ва бештар ба варзиш машғул шуданро ба худ одат намоянд, мегӯянд табибон. баробари сард гардидани ҳаво дар фасли тирамоҳ хуруҷи баъзе бемориҳои сироятӣ меафзояд. бемории шадиди роҳҳои нафас ё ба истилоҳи дигар зуком аз ҷумлаи бемориҳое мебошад ки дар шароити тағйирёбии вазъи ҳаво шумораи гирифторони он афзоиш меёбад. барои пешгирӣ аз ин беморӣ чӣ бояд кард? мутахассисон дар ин ҳолат чунин тавсия медиҳанд.
ҳамасола на танҳо дар ҷумҳурии тоҷикистон балки дар саросари сайёраи замин миллионҳо нафар ба бемории сироятии зуком гирифтор мешаванд. мардум одатан зукомро шамолкашии оддӣ ҳисобида ба он чандон аҳамият намедиҳанд, вале ин оқибат ба гирифторшавии дигар бемориҳо боис мегардад. дар асл зуком бемории сироятии вирусӣ буда дар сурати бепарвоӣ зоҳир намудан ва сари вақт аз пайи табобат нашудан метавон чандин бемориҳои дигарро ба вуҷуд биёрад. بیماری سیرویتی شدید راه‌های نفس این عوارض‌های بسیار به آورده می‌رساند. یگانه عوارضی که وزمین می‌گذرانند کودکان خرسان رو آدمان کارگر این گیمریت فرنتیت بعد باز هست برانخیت های شدید برانخیت هایی که با عوارض الرژیکی میگن که با گرمی منبعشون میباشد به اینها گرفتار کردنش ممکن است. عادتا زکام با بلند شدن حرارت بدن از خود درک داده بر اثر بیماری آدم خود را تا رفت به حال و بمدارتر احساس میکند. به نظر شخصی به زکام مبتلا شده چنین میرسد که نه تنها سر و گلو بلکه تمام اعضای بدنش درد میکند. سلفه خوش به بیمار امکان آسوده خوابیدن نمیدهد. بیماری که در فصل تیرما بسیارتر به نظر میرسد این بیماری سیرویتی شدید راه‌های نفس میباشد. فصل تیرما فصل خزانریز در این فصل بسیارتر بیماری های سیرویتی شدید راه‌های نفس به چشم میرسد که بسیارتر عوارض ها دارد. این عوارض ها این به بیماری های برانخیت آورده میرساند، برانخیت شدید، گیمریت آورده میرساند و بیماری های درد گوش و بیماری های گلو درد یا بیماری های شدید راه های نفس فرینگیت فساد فرینگیت آورده میرساند. برای همین هم در این فصل باید هر یک شخص طبیب خود باشد. اکثری آدمان زکام را بیماری سبک پنداشته رژه بیستری را رعایت نمیکنند. برای آنکه جسمتان با ویروس مبارزه برده آن را مغلوب ساخته تواند شما را لازم است که برای ارگانیسم خود تمام شرایط های لازمه را فراهم آورید. در حالت به زکام گرفتار شدن چی باید کرد؟ بسیارتر از هرگاهان خوراک های سرخیسا استعمال نموده پس از آن که با اتاق‌های کاری خود روان میشن باید کسی بادگرمی یعنی الرژی دارد از خزانریزی و نقاب پوشد چون که وقتی خزانریز است و این یک آورده به بیماری های سیرویتی شدید راه‌های نفس و برانخیت های الرژیکی یا الرژیکی فونقتی دیگر بیماری ها را گرفتار کرده میتواند. با نقاب باشد این یکی از پیشگیری ها از این بیماری ها میباشد. طبیبان گرفتارشوی این بیماری را اکثر وقت از بی‌اهمیتی خود شخص می‌دانند. خصوصا در فصل تیرما که تغییر یافتن باد و هوا زود به نظر می‌رسد، آدمان بی‌اهمیتی ظاهر نموده لباس‌های تنوک می‌پوشند. هنگام روزانه به خوردن آب‌های خنک و یخماس مشغول شده، عاقبت به این بیماری گرفتار می‌شوند. بسیارتر به این بیماری‌ها جوانان گرفتار میشن، خردسالان، کودکان گرفتار میشن، چون که به همین موسم مطابق لباس نمی‌پوشند یا آنها بسیار هم تنوک می‌پوشند و در این فصل بسیارتر باز هم از همون یخماس‌ها نوشاکی‌های خنک استفاده می‌برند که به همین بیماری آورده می‌رسانند. بیماری شدید راه‌های نفس سیرویتی بوده از شخص بیمار به دیگر شخصان سالم می‌گذرد. طبیبان هنگام با چنین بیماری گرفتار شدن آدمان را با بیشتر نوشیدن عسل چای با قیام مرمیجان، قرفینه و استعمال خوراک‌های سرغذا را توصیه می‌دهند. نورعلی صف‌الدین قابل جورخان برای برنامه اخبار. با مقصد بلند برداشتن سطح معرفت‌نوکی جامعه و تامین مؤسسه‌های تعلیمی با ادبیات تعلیمی و بدیهی از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان تدبیرهای ضروری اندیشیده می‌شود. با دستگیری وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان برای ترغیب و مطالعه کتاب و مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه ورزوب 7000 ادبیات تعلیمی دسترس کرده شد. گزارش همکاران ما. نشر 84 نامگوی کتاب‌های بدیهی به مقدار 614900 نسخه برای خوانندگان 2800 مؤسسه‌های تعلیمی مملکت از جانب وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان و در همکاری با لایحه همراه بخوانیم امکانیت می‌دهد که وضع بارگاه‌های معرفتی مؤسسه‌های تعلیمی باز هم بهتر گردد. کتاب مخزن علم و دانش و سرچشمه علم و معرفت محسوب می‌یابد. حکومت جمهوری تاجیکستان با مقصد رو آوردن مردم با کتابخانه‌ها و بلند برداشتن سطح معرفت‌نوکی اهل جامعه پیوسته تدبیرهای سودمند را راه‌اندازی می‌نماید. با ابتکار وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان امروز به مؤسسه‌های تعلیمی ریاست معارف ناحیه ورزاب نزدیک به 9000 کتاب‌های تازه نشر وارد گردید.
با این مقصد در تالار قصر فرهنگ ناحیه با اشتراک مهمانان، آموزگاران و خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی جمع آمدی خاطرمان دایر کرده شد. ابراز گردید که کتاب بهترین دوست برای هر یک نفر محسوب یافته شخص را صاحب معرفت می‌نماید. اکنون با دسترس گردیدن 9000 کتاب‌های تازه نشر از جمله ادبیات بدیعی و ادبیات کودکانه، شماره اعضایان کتابخانه‌های تعلیمی ناحیه ورزاب باز هم زیاد می‌گردد. محمد علی عبدالکریم، شکرالله نورالله از ناحیه ورزاب برای برنامه اطلاعاتی اخبار. در دایره تدبیرهای آبادانی در شهر حصار با اشتراک شماره زیادی ساکنان اقدام دسته‌جمعانه اکولوژی برگزار گردید. در این روز شفت راههای اتومبیلگرد از علفهای بیگانه تازه کرده شده، همچنین گلهای آرایشی موسمی شنانیده شده، همزمان برای نشأه‌نمای بهترین نهالهای درختان آرایشی کارهای اگرتکنیکی انجام داده شد. گزارش از شهر حصار. وسعت تدبیرهای آبادانی و سازندگی در شهر حصار نشانی آن است که مسئولین در سمت به یک شهر تازه و آزاده و پیشرفته تبدیل دادن آن تدبیرهای ضروری را عملی می‌سازند. در جماعت شهرک شراره، جماعت شهرک حصار، جماعت دهات نوآباد و جماعت دهات سامان، ساکنان توسط اقدام‌های سازنده در آبادی محل زیست خود سهم می‌گذارند. با شناندن مقدار زیادی گلبوته‌های آرایشی و تامین نشوونمای آنها، این گوشه شهر سبز و خرم گردانیده می‌شود. انجام دادن کارهای به شکل ضروری درختان آرایشی و سایه‌افکن و بوته‌ها در کوچه و خیابان‌های حدود شهر به راه مانده شده است. مورد ذکر است که با دستگیری‌های پیوسته مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر، انفراستراکچور دهات مرحله به مرحله تکمیل داده شده، بنیاد گلگشت و خیابان‌ها با دید معاصر و مطابق به طلبات معاصر گردانیده می‌شود. تدبیر مذکور نیز در همین زمینه انجام داده شده، مقصد از آن حفظ محیط زیست و تازه نمودن محیط اطراف ارزیابی گردید. عملی سازی تدبیرهای مذکور همچنین باعث باز هم بهتر گردیدن وضع اکولوژی در شهر می‌گردد. مورد ذکر است که در اساس اجرای دستور هدایت‌های رهبری دولت حکومت جمهوری تاجیکستان و تدبیرهای بنیادکاری دهات شهر حصار روز تا روز آباد و زیبا گردیده، با بنیاد انشاءات گوناگون تعینات اینفراستراکچور شهر تکمیل یافته، شرایط مساعد کار و زندگی و استراحت و فراغت تأمین می‌گردد. هدف چهارم استراتژی مملکت این صنعتی کنونی با سرعت مملکت میباشد که در زمینه این هدف امروزها تأسیس کارگاه‌ها و کارخانه‌ها، کارکرد محصولات وطنی، تأسیس جای‌های نوی کاری ادامه دارد. با شرافت استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان با نوو نیز در سمت رشد صاحبکاری و تقویت شریکی دولت با بخش خصوصی سهم می‌گذارند و در عملی گردیدن صنعتی کنونی و کارکرد محصولات وطنی نقش دارند. سال‌های اخیر در دایره گرانت‌های پرزیدنتی صف چنین بانوان در بدخشان نیز رو به افزایش آورد. گزارش همکاران ما. درخت چهارمغز و میوه آن برای همگان معمول است. این درخت بسیار ساله که بلندیش حتی تا 40 متر میرسد، در همه منطقه های تاجیکستان نشأ و نما دارد. خصوصیت های درمانبخشیش از قدیم در طب مردمی وسیع استفاده برده می شدند. هم برگ و پوست درخت، هم غوره آن، مغز دانک و قبط پوست آن درمانبخش بوده. در مجموع دارای 24 نمود ویتامین ها می باشد. چهارمغز برای بلند برداشتن قابلیت مسئولیت بدن آدم، فعال گردانی کار موشک‌ها، گردش خون، تازه نمودن ترکیب خون بسا مفید است. لطفیه محمد کریمووا که کارگاه خردی کارکرد میوه چهارمغز را تشکیل نموده است، گفت که چهارمغز خاطره انسان را قوی می‌نماید و از آن می‌توان مربا، آمیخته‌های گوناگون شیرین آماده نمود و از همه زیاد روغن آن بسا مفید و درمانبخش میباشد. چیزی که ما استحصال میکنیم برای مریضان، برای مردم بسیار فایده بخش است و من با این بسیار فخر میکنم که برای مردم محصولات تازه رو میبروریم. لطفیه محمد کریمووا ابراز نمود که در کارگاه از دانک و پوست چهارمغز همه گونه ملهم و دارو نیز آماده کرده میشوند. اصول آماده نمودن چنین ملهم ها میراث از مامو کلان میباشد، زیرا طول 10 ساله هم بزرگان اولاد همچون طبیبان مردمی شناخته شده در طبابت مردم از چهارمغز وسیع استفاده میبردند. صاحب گرانت پرزیدنتی سال 2016 شدیم که حضور رحمت به پرزیدنت جمهوری پیشوای ملت امام علی رحمان که تمام صاحبکاران رو دستگیری میکند، اساسا صاحبکاران یعنی زنان بدخشان رو که ما در منطقه خیلی دور زندگی میکنیم. تقاضای دنیای معاصر انسان دارای قابلیت و استعداد است، گفت نام برده. از این رو در دهها کورس‌های آموزشی و تعلیمی نازکی‌های کار صاحبکاری و طبیبی رو از خود کرده، دارای سرتیفیکات و دیپلم‌های گوناگون میباشد. فعالیت این کارگاه خرد
танҳо бо коркарди маҳсулоти чормағзӣ маҳдуд намегардад. Дар ин ҷо даҳҳо мураббо ва омехтаҳои дигари меваҷот низ коркард мешаванд. маҳсулот ҷиҳати экологӣ тоза аст. Дар ин коргоҳ ва аз ин рӯ харидорон ва талабгорони зиёд дорад. бинандаҳои азиз, дар ҳамин ҷо расидем ба фарҷоми нашри муфассали барномаи иттилооти ахбор. хайр саломат бошед.